sngewbha man pentip shapi baka Potternet kan pelong yang nega jeseng ke bakerpang ya ke mengila ai kerteng miracle weekend haka arbu kendai baka laipu tarik jong neu benai mat arajar arfusan Ngidon ke jingiaseng manu belai. We have Namar bangilang ngejo. with God because we have believed in Him. ke jaka kan dai hang ti ha Soso Tham Auditorium Shillong ya ke mengila khot menshua ke State Central Library Milong ublay bumju kala menshua hadu menta pantip syapang ki jingle jongni kilong ki bathala Tading tangi khot sngewbha vi nega jeseng but haka sisa jan kan sedang haka por kendai beje min step jeseng duai sngewbha kendai beje min step jeseng duai nang ta kan sadon sa hagapor arbaje bukumjur hagapor sanshiteng janmiet but aga sngiu try kan sedang hagapor si po beje min step nang ta shibeje steng bukumjuru hagapor nreu beje janmiet likely jeseng haga sngiu try But ngayon hang ni ke jingiaseng ke jong ublay. And I also read about the patience of God that is But here. kum juro ngayon hang ni ke jingiaseng jong ni gawai gabriel nakabenta ban yo ya ublay. Tading tangi khot sngewbha pi punuan jeng nega jeseng wan ban mat ke jingker khu ke jong try wan lamru yaki perlok ki projor ke jong pi mangadanget scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un Nongthymmai iki babon bahagi men sim ta kesi ban ngangai un ben dapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ke buram ke jong try ke kesi wan yaldi wan lam lang iki weiru ngangai u jisu un le ki kamba agi te kesi